parlok nongpo pijinjar haying hadukan ne hajkatre jongpi ponsya karo water supply ngin penpoi ke kebakhoj kebabang bat kebasinyam pun hau number kendai lai henriu pra iwe pra lane pranyo sau not henriu nyau lai pun sepi penpoi bai hajing pima dukan pima jakatre pima penpoi bet ise kini kikor komputer kiba internet badar ni di hajan jongpi hangne hadukan jongi Hanongpo Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, Hakakamra Kabashispa Iway, refurbished laptop but desktop, Punhau number, Pra Iway Layar Not Sau Prapra Sansau, Lane Prapra Lainyo Arnyo Sawar Driunyo. Ngayeng hangi dekabatip beriu dekabatip play. Ngayeng hangi ngamsim na priyasok ngamti urukat bapura jong kaseng UDP. Nangong persa akibat jompi ngan plahok. Ngadai ubah kersan yang waibat ke parti Hinre hadirin ke jingling a kata-kata lut kong usamla Tidak bakal ukuran rambatan Kam rambak kinia pada gerta ke bu yang Henry ngayeng hangi dua tip lay uni ulang usaki Habre ke jimpang hau butlung ngadon Kamersin ke belinga Ngamlut ban susong haying ban sengat ia kata kejing terhai ia kejing duta ke dok lut ke dona katau kalong tang kejing singomu ke dok lut dona ke tere habang apai hadin baka parti UDP kapen singau kapen siap baka pensai pat ba kabala benar kerteng ia ke kerteng ke jong ibat edi jikar bani bandong kumpu kertong bali aireng seketika election MDC bertahun senai Kiparlok baik hadin na berkat bahasa bang uni urang ba ubalong kuun mentrai ujonga ubanyang nak kedem kulai ngasa ngajunya ngakato kalinti nalak zero sumsing na sayi ngalipai ngasak nyo ibhayi ba hateng abay kendu idon ka smiley face sayi kapa iit kapa ijem kapa ikren kapa ikana injule mengkat yana Don pat kita yang pasiau yang lagi orang boleh high level mahal tu. Don kita orang kumta, kam lele, hendak kita pernong yang asalong, ngasiongo yang ni orang ba, usinyang uben hey, ubama ini lanok sinyang, ontangnya ke sing, ontangnya ke lunang rim ke senong ke ibat orang ba senong, hendak ya kari ke cai penriu ke jongi, haka jintrai ke jongi, haka seng FKJGP ku menong ya lah. Nga berkat yung senyang ubai lanok senyang na kebentak keri berkejat benreu kapenyam yang hateng bangin si kino lada kren de kersan yu ulang ba lada ngau sama ubada dia kabakun kata kadok lut ke jin singoto ngayet kata jin singoto ke bangadon kamde ke jin singoto kena ke jonga kadi ke jin singoto ke bekenjab lei kabami kwa banyo i usah ubat yang beriok ke negeri kesenong ke bagi kejongi dia mengatakan daw ke nongrim kaba ngamsim na yakan yano i presiden nong kami ibadah sudah implementang ide hagajuk kesenong bagna ngamdan ke jik pasyawi inga ongkong tong ngayarun parti nak bakti ngamdan ke hukum kata henry da kabasingong rin limbaki way kirang ba ngalayok bali kendu iba edg karbani bangga kunari iba kajing duka kadok lut ke jonga lada kalong ya piman penan kamlem kum yanga buat hak pedeng hukum kene kajing sitam jurkemen nganmi ban persino ya ke kadok lut ke don aga dibikin tiga kajing mi aireng jong ni urang ba kenapa non sem ko po ngamtip isong kuno riklan ong yang akat ngopor mupikren kan aga porena dan mangan ong ipinga di ngopori dunia ngakam kren bun ko po wala ngayon siyang dekejat ke kapapendok siyang lu nala abit banyak itu simbang ngayok ter kapom mo kapang adong bagpasat jinggot hangi kani kalau kiparalo nong song bagi nong ya identity tong persong nong rini ini kendiak ipasok jing berkat suabe ni yang amikat tokat ni kimak kibang apa bagpasat jinggot bisno sarong ne baka unsing constituency kakakwe
sing konstituensi kakai ikundap sendang kibala ban mi sakmat sanga baksabi ban perta ban ong yalade bangala klaim keterpeng ban kit ye kya keson gedongi kun kinong sama po konstituensi ban terwai yalade ban penpau ban sing konstituensi kakai ikundap sendang kibadan ye kesimut kebaya kibadan lu ye kesing anglo kesing posliu kababahan na kebenta jongi pada kebenta kecat benriu berkat ia kani kilok baik kiparalok kiparadok kibarasna kibayayat lenti kiwasong halukan toyo belai kuartin yakon berkat ya ini bak halor kani kanong rim kadang kesing ya kali serum seneng kiong bahini kisnem kibradet kita kisnem kibradet utaw edi karbani usupan snow kubor balongan yang election kiong tu bro bahini tangganya ngam juba kumlungan komen ruem Henry hakani kikinti ngajuba ya kita kiramba ngong dak kebukurang ngatreni kiramba kumukur ngong ni bani ngong pek baru si kata piring abi bukan pikiran kinum bibisi pikiran koyo minta kakinti uni orang ba ka ayam ka biangne nyebi haba uni orang ba upenti kina yade bahang ne ngayeng ban syatri na kebertagaun si konstituensi bakini kirang ba daga bakia ka doklot ka jongki kiong 100% nyenay kasi kersan na kebertagaun orang ba kiparano berkat ia kani lada ubah sanang ubah hayeng ubah sem ujongi ubah ranok ubah jor ubah biaya tingko lembut met berbor ukon uti ujongi uhimen ubara ujongi lada bau ubah kunuta usur bani setha ban perdaya di ban kiki kakia keson ujongi hatu ka hunno kedok ujongi ban susnya hatu ka hunno yang ni ban pek ikiwai pan iyo lah cong kipadalo napa dalam jimbut dah kata ke singkeli kabangadan hagatok nur ya kani kowe ke parti UDP ni internet abang apa di social media hari platform di pair na kiwi constituency ke itu ni internet hagakalong maguway po unong yalam habo Ukraine haba bersai sigi baik bah haba dalam kijinya lang naga platform naga uyang uang kijuang ini kitin ngimwan supai bah ban hikai upai bah lani ngimwan supai bah ban pensta upai bah kinong dalam juga parti jaga UDP kiong ini kitin ngimwan supai bah ban pensai kimat kijura jadi tambah kinong rin juga parti Badru panpensyo yekimat balik tong kejo ukur tong jong keparti kita. Para wong namar kata bila ban ong hang niya ute ti imat ula sakti ula sale kunta nganong yapi dan besai da bakut hakmat ublay ngambil usala ubang ngeblay ngade ubang ngeblay ubala benhe pensanya nga hagayin kebari ublay ngamdan ke batok kange bagi kata ulo iba edi karbani kan ayang asiting karu nakam sakti ngayeng hangne daka buram ke jang aku kusamla bagi nembi ban ngawan bagi setma dia kebari ngawan ban bersno ini kimak kijura kimangadon ke doa ke jang kiparan nong song kabangadan ban penpai lang ini jimuk kijami kendiat ni kini kembali. Buan ini perasaan kantam ngakren handi keburam ni kelasan. Buan ini kantam di sana. Cendram berkentai. Haji isni yoi balai kebapenong yang menganun tersan yoi bertong ke UDP. Namar ke iping kalong kali. Bagi kong disamla bagi nong song jongkong sing konstituensi bakari jongi hari kasi. Ngiting ya kecil penting di dalam kibri. Ngisapting ya kecil penting di dalam kibri. Bagi sok bidro ya kecil penting di
jong kiwe. Bakal kami na kalong bagi snow start ya ka jing pun start ka jong kiwe. Kiparang nong song snow. Lala ka jing start kapag simet ka jong ngabat ka jong pi kung kisang lang bakal ka bumurang di belasan. Lala ka jing start kapag sisya kapag midon. Lagi menteri kami kata ka jing start kapag karoy bakal pensyempang yani. Hendak ke ai ke bani yo I kalong ba hawala pun start dah kiwe ini mendon ke jing syempang. Haga jing sisya bakal penkai ke jing syempang kapag kapag bani ke jing pensyong shit ini. Para sana kilong pilih kilong pada keburam berkat bahaya gini ke MDC election mentau senam kalade yang ini banjir di kertong paling nikmat sekadar district council ni dan lupa ya ketik bak kabariada yang ini berkata kalau kekernet ke bandril kani ketika ayom ladadeng kilong trekam sorkar hilapan seluruh hal dengan ke Asia ketika ayam bagi IACR jadi ambisi dari gunung hikmat ilmi kepemilikan air ke bawah hari berjalan berkata IACR mengikut ke actual confidential report lalu ke progress report keladai ke ayam yang iman air kata ban yoi kanong iyo kumbang di presiden non kemene ngim yo kadur ngim yoi haba kadur yoi Video ayo nanta. Bagaimana pak mengenai susui kejimut kejami kalong. Pet ubah edi karbani ubah yang kumu kertong naga sen UDP. Udi utrai jongi utrai utip ya katriu ya kasar ya korum ya koru ya koram ya kiat asyam kejami pun kinong sausna. Henry kiwe itu hidup kinong berlagi. Mau kung kibagi nak banlen, kung kibagi ko haka Bible roto ikata. Unang saray bani ay ulakam ban saray kilambrak. Wak bandu ya ladiru kamlele bandiang kilambrak jamu. Henry unang berlagi hiban suri ukrat ya ladi pelajin ya ladi patar di suri kilambrak. Kita orang sang nama mereka yang ujar mapi haka pelajar ke jing syempang ke jing start ke jong ngabar ke jong itu kinong sang ke tabu si konsensi la uno lekine kani kani kapo kakinti kakelitmat kaba mengabar mengingiran don kapo banyak kelatya keladem begini berkat gini kimak kijura kiriade na kebentar jama bejomi minum plan gini kowe ngenam trek ke kani gawe bahabo kajinyalan jo kay hilaban mo ina bang pensan parti bangayeng na gabong hadi ngintran ni kajing sisya hilaban ong bakrin na tanjwal labang ka parti bom ngam judan na UDP menung ngam jia slok ngam jia kren ngam pat judan ni parti riulo menswa nia tre nari ya ka parti kongres ke kajing sisya henry lalek bom itu ini yang kita bisnes. Dene kata daw ka penpai nga padahal kani kanong rim ka sisa nga pa penpai di sibut di jongi panong ye kani bahabo ka tindiak bo baga UDP kayo ban bat ulakan sensyar banyalam ye isi habo ka jinyalam ka jong iba pitas tarwelkan UMDC dong ka sora konferensi ka jinsyan ye kari ka kita penri ka jongi habo kani ka state ke sixth schedule hapok provision ke jongka kami ke isi balalam khmat daga sen UDP kalala panwan rakyat ko weka undi kan kabil undi kan ka andro hendela bencana ya pensri layo asendru ng governor kalalong an menta badya kata milatip menta kini isi kalong ka Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Act 2021 kasi penbedrenti hak kebayani pada kendau kasya bantu ya kasinsar ya kada katung kedekaan arah jarak huwe pada kebentang kami hitip kibaran ng sosong kasinsian kabawan rakyat nabat yang ikalong kani bahapok jong kedekaan lapen bet enti kasabuburam ya dan
dan dilambak senang ni. Lapan baik nanti ia kali kewikaan babaro islam. Kibahapok ke jurisdiction dan ke district council. Kirang basnong habat isoy ia kedulir patah sekinong tiap kendo. Lalapan penbek ya kador kamurban ay hadador kabayilong uniform kabayong salansa barok hapok ke district council. Lek si meniswa kalau abandon kata kajinya pinum kajinya kokno mau kadang kajinya per kata karukom ya ai ya kata kapata kendo ngamtit ngampat long basno hendre hai kini kinong yalam hapat lawan rakyat kenegaraan dan penolongan kapensiun pun yang aple hanya kadang transparansi hanya kadang kejingkut kejing subah hanya parti UDP kawan rakyat ini kadon kata kesinsar kut kesinsar subah kapamangar bagi kumukasi nong sosong dari kesibai kedongi ni junget ni kene tolong rim hanya kasi ni don kene kesinsar bakabisar kabakut kadoh Bakani ke parti UDP tidak banding dokumen tai hendak kuno pindra nama kalau pergi dikam ontang kiti kalau bandra kenekaan balong dorong senam hadir hak jogeri long kasih ke bagi kerjani nang tan sur hadir ni lapan room saya kata kau pak kawan itu kum kalan bank kau boleh yuk kata kalan bang apa sebenarnya kalan bang kalong balaga islam kigrani kikrau islam kijongki kin ai se ke district council kalong kakrau jong ke district council balaga district council ka simti ya kata kakrau pitip jayu yang awal yang keren ni iki kun sundram nyelet sino habani ni mai bom dan ni ngai nyelet sino kapan las ni kakrang kajang ni dia wat sei lain yang dikejar lajang lu nyahakan terus jika dikemau kan bom Islam ni yo ngin siap perkat si kata kanong review ni yo neng haban yiwan na kalong ni long sen ka baduna la ba bang pendok ni jingan ko ngin na bang penun ni jingan kam kabakat lo tamle banyo si kata kanong review hende hapo jong ka jingalam jong ke UDP hadis council hadi kai business hitip ko kiparolong nong songsdom kalau penduduk ini kanan bank, nak kebentai landless citizen, nak kebentai mengapa bagi kinong saus-saus relung kasi, kibong dan jaka puta, ngiyok bansyong, hajite kitong saus-saus. Kalau ni jadi, bagi dia kelatyak, bagi dia keladem. Panam ailat, ia kajabing, kabali syuban kalian. Lapan start ye ni slow start halade dak bapen start kiwe on dak jing start lade namar ka basngo taja kata ka di emotional basilong emotion slow start hindi ba ka jing start habang idon ka jing start perkat jeliu siap ja perkat syongkop ye kata ben thom hari kita la jo ka jing slow to ka jongi halo jing ki artli kimat kibangala pasyak yebi bagani ke parti kalale hadis council hato tindang ailat baga jabing pan kaliang kabani sinuso start baga sikata kabani sinuso shit yebi klem da perkat iki nomrin di bagang lalu biar ibu kini idei sisa kebala pau sina nak benda kejisian kejonga kejongi bante song ye kejinteli kejongi kum kejat kunreu Aku kamdei mo ini bagi pensiun sundan dauni orang ba ubangin pak sedek beladon lebih experience harga jingyadei pakai jing syakri parabri kiwi kilaban benyi udah kumli kumtai hari ke ke bang snow tenat nasno sikap de yang umsing circle ya dari boy CPDP pada state level bakam semla bakla banjir hari ke kentiban ai tiket jauh ba editor beri banong turto nama baune orang ba ulas satar lepa ya kesni do ke jauh siap pi ka siap enam priang kam lele mpe isu mpe ubreu ulas kan tok labun ruko Ubreu ulaban jadai ten nak bentak keri berkejat penri. Pak ubadondu ia kejin syampan kejin slow
ubadonru ka vision pat ka mission ban train na kabenta ko umsing constituency bago na kabenta ka riba ka chapter giparalo ng song na markata lada isu ko tang haji pensong shit kani kanilang bakla ikan buru ka jimba kapati UDP kamsang man terwa tumay di artikel di tumay ya kawan terkeluar banten panik ika jimut ke jong ikum kinong song hene kapati UDP nioi hai platform di baper ka manifesto ke jong kakalong ya kawan prinskem ya kani kasti jong ke jiniada kapangiladon bapa berkat di barong song Lahnyo po arsnem tam dalu kakendai spaksan buar nirayo ika district council hapo ka provision do ka 6 schedule latau ya ka hadin nyo po arsnem tam ninilik kita tumay yang lenong palenong niyayat kadang laknong mo yung ikata ni kmi enti haba na kaway election si kaway election kinong yalam ba kinong mikmat kijongi haba ki yoyu lakam sinsa kini yalam ni dari bagay dari kijongi sakma pinman na kaway pagkasur niyo siyo laban songsit ni kijimut kijongi banlit siya di ban kilit kitab na di ban sedang tumay hadin nyo buat ligisnem hiyong magigiyat na di ngidon di kinong nong yalam kinong simprang kajimut kinong ngampak ban kentok yano kajinya tilang kajong kinong siya kapag sinupo kipi ya kata ko mo namar kata ngayakot ngayawe tagay ko ya kapan sinupo ya kanay ko way pat kabenda sa asorlen ini wala kang patlongan kata hindi nga pa ang pensyo bakani ka kubo nyanyi ladakala banpoy sa skor daw urang ba umang ada singaw iba ka penlong nga bangan no mensim sini ke parti PDP kalong ya ubat tito starwell kan ladakalong daw kuburong ya ka sora konstituensi ru balada bidang ka district council kadang bateri kasi gedong kadang dan kami uni urang ba ha district council bunda haringkat bagi kiwe pa kikertong na ka party bangindon ka man pencap dan burang yeki bikin yok banyalam sa sisi ban bagu lakam banyalam yeki isi hapa district council bentahusnya naman baling kaway ka di pots niyo kabangan internet ha hauni urang ba katang kalong bawang yeki ni ngakwa nakaway ni interview bila banyo iya katang kaway ni interview bayong yeki ni gatin iyong bangagwa kumunong yalam bangan wanra bangpenkim iyong bangan revive yang sa sisi yagani kaway kabenta ka ba niyo kasi ngidan nyo kor hadu kata bat kata kalong yagiying bisa bat lenlen ngila banlen bat pila banlen ru na daong kuno hapo ka sinalam mo ni urang ba lalaro ban settle ya ki district court nuksa kanong stol kamau kerwa mani ngidon kok hanong po ngidon ye kan district court baka set up ye kan ne hapo ka sialam ka jong unong yalam jong le party UDP umat kita sarban baka ndey ka set up ye district court lala ruan penyo ye magistrate hapo jong iko baka ni kalau mo jinsian ke bakraw nagabata jong nga jongi kum ke chatun Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentaki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru gi wei ar nyau lai